sakhe bazalwane ha re tseba uthi abethelwa wakhuluma o re ha a lokho tlhagiswa a bua la pele wakhuluma lesibili a bua la bobedi wakhuluma a lesithathu bua la boraro wamemeta a hweletsa mase akhuluma lesibili ha a tlo fihla go la bobedi asemina nawe Ha se nna le wena. sesikude Re ipotse, ke eng e amemeta entseng gore a hweletse umamemeta Ke itse ha hweletse. Ha botse motho. Wa e bua. O re morenaka a re o nsietseng ayitali ngaye ha e qale ka yena unazoletsa prophecy uhubisala mu-22 dafita Ebe sokwenza amahubo. athi my God why have you forsaken me amen uri jwalo uri hamemesa nkulunkulu uri one it was very dark by the time ukutannani wena unthena kuyali fifi ifihlile you can cry to God motho mang le mang nako ya lefifi umnyama kutofika kimi kuwe ukhalela kubani nankosi ukhalela kuNkulunkulu wena ukhala kubani uyamemeta uthi uNkulunkulu ungishiyeleni umuve njani ushajiwe wandiwa bonke azange amemete azange akhale ithi ukutshele uthi umemetelana uthi ungishile ithi ngibude mina nawe sishiyele kangaki bantu sibathembisa hayi mntwanami angeke uhlupheke ukhona malume hayi mntwanami angeke uhlupheke ukhona anti umshile lo muntu ngalesikhathi asibuye kimi ke ngimtsala ngingaka ngishiye ngakangaki bantu Bazalwane bani balomhlaba badokushiya bala badokushiya uyamemeta Jesu akathi Maria or Peter ushilani uthi God why have you forsaken me he was crying by that time sesiyabuya ke uthi now uyamemeta umemetelana uNkulunkulu uthi lo athi mina ngonile bathi uyabethelwa wankolela athi ubona eparadise ukutshela ukuthi umemetelana uthethe le tono takhe atithwala nale tono takho netono tami esihambane kuthi amemete abe kuthi uNkulunkulu umshile sinye sono siyasibonile bantu abakholwa uNkulunkulu utokukholela mana wena ifungakholwa kuba matima ukuthi akukholela ngoba utomumemeta akakwati umemete njani uba akakwati asotifune ke uyamati yini ma ummemeta dark times utokuphendula yini na ngoba tonke tono timofunjani uyatikolela mana uNkulunkulu angeke aqoye uthi akajabuli if muntu afa esonweni kusho ukuthi ufa njalo awumati umumemeta njani yabazalwane asisiyekeleni ukusonda singene sikholwe asisiyekeleni ukusonda hamba namhla uthi kude uthi makujayiva bathi uyakufanele lejoyini uyasonda uyakholwa na uyamathi noNkulunkulu uyamathi yini na uthi wena masewuhleti uthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni athi angakushiyi nika Satan ukuthi akusilutho wena ngitokukhipha lapho uthi angeke asekele sishelele angeke sishe even only if umati mangamathi angeke basala asimati libulela ipelo limukethi kangakanani ipelo gore ga re mmeja a ke kgolo rekwa tlogela kusonta a re kgolong go morana modimo ke se se re tete ga re bereke letša lefatshe le re ya gae ezulwini tinyake o tinyakisise le kgolo gore botsebotse go rona o tlile baseteng ga bona o kwa matso a sekhambisa e reng go wena ba bangwe ba ino ba pina fela ga ba ka tseba tore ba benathi hamba nami bazalwane that is not time to play now
kholonyana asesimati bathi imvu takhe livi lakhe uyimvu yakhe na la utobela ivi lakhe masethi mntwanami kubi lapho suka utoliva lelivi lakhe asesimfake sithi nomemenda Nkosi. You are giving us trust. You are giving us hope. Uthi nathi in our dark time masesimnyameni kanti fifiki utobita utoraraba. It was just a promise, a trust. Uthi there's a hope. But even only if you believe. Mawungakholwa hayi mina ngifuna ukutshela mama akakwati utokubuta athi ungubani uthi hayi mina bengikhamba nabo ngoba bemakasakasa babasithandazela athi ngithi ungubani Hallelujah. asina mthothi ngiyavulela labo ulibhala Nkosi igama angisonde la from today sengiyakholwa amen.